O te whawhino ai ma whatalo whātu le pa ia ma lu telolo. Mai moa whafonga mai si o tātou tinu. Ma lo le soifua manuia. O le toi whao wina ne o tātou proklame sa moa marolo ina. Nei vai yaso. O le vai yaso o le whatau ina. O le whasusuina o whanau pepe. Il soa susu o le tina. O mea whapelo i atu rau ma whatasi. Ia male te maita ia Christina Soti Ulberg. Mai le vaenga ia o puipuinga ma le tausia o le tulafono wha le soifua maloloina. Wale puipuinga o le soifua maloloina lau tele. Si o tātou tinu. Malo soifua manuia tin, mano? Malo soifua maua lau tō wha masiri enga nei. Malo. Taimi. Malo. Ia o mta upo o tūre nai pe ona whawha mai tina. Ia o le mahasole nei, le o tātou o me po. E uia vai le tele po eo. O tape nanga lo whianga ime le mtanga aluenga. I le tulanga o lo iai nga se ngasa COVID se furu mareiva. Ia o le whaamai po i pe ona taum whai atu nei. Ina o tuari mai le whaamai le manawa te tāi nei whana witi. Ai e le o tu wai foi polo kalame whanga solo se fua maralo ina lantou. I vai asa te itasi o lo whaatūlanga. I tau sanga te itasi ana polokalame wha so i fō marori. O le vai so nei la le o ta ua o le vai aso o le breastfeeding. I le lalolangi atua Fim Samoa. Le whaso suina leo tina i rato whanau pepe. O le ale ta ua o le whaue moere nei i tātou tunu. A le ta ua o le whaso suina le tina o lana pepe. Mai leo le tūlanga leo le whaue moe apasusu. Ia e pe le sini ma fa moe le nei vai aso o tau sanga uma lava e telina fa la wilo ai le nei vai aso fa pizza e ta o le vai aso e fa ta o le fa so suino pepe la tsina o le aso la le al au kuso mo i le aso fitsu e tali feunga ma le asa ta ma le aso valu e pe o vai aso uma nei e toi fa la wilo ma toi fa i loi tanga le ta o tele le fa so suino pepe la tsina. Ia e pe le sini ma le autu mo le nei, po le whaamamafa i le nei tau sanga. E pe ona iai ia saunga le mu le whaasusuina o pepe o le matawhai oi leo tangata uma. E tā ua le whaata ua tangata uma. Ma lango ina le whaasusuina o pepe na tsina. E pe lao le nei vai aso. E tala whiunga fo i ma le tūlanga o lo o iai le tato lalangi le nei vai taimi. I le aafia i le COVID sfuluiva. O lo tu mau pele una i o nisi o whaala potopotonga lalangi e iaile e sanga i tonu puipuinga mo aloma whanau e eile UNICEF. Ia e ei foi le whaala potopotonga lalangi e pe o le soifua maraloina lalangi e WHO. Ina ia whaata ua pele whaasusuina o pepe la titina. Ta toi loa loa i eile COVID sfuluiva. I le teimi nei e le o iai lavani wha maunga i whaapea e mawhai o na alu le ona fepasi ia i le whamai le o le COVID. Mai le suasusu tina, wheawea i le suasusu tina le whamai o le COVID suluiva. E peitai lo iai mau a whai o se tina o lo whaasusu lana pepe wa mau i le COVID. E ilawa awalo puipuinga e mawhai ona tani fofonga, fulu mau lima. E whaawau pe le whaasusu ina o pepe ia te ina ia maua umale le lei o le suasusu. Mo le pepe, ia ola maloloina i foi. Ia e pei foi le nei taimi, ia le vai aso ma vai, i wa tele foi tameti wa tau fia i le tūranga leon manawa tata. E pei o le whama, i le ta o le si foi vai rasi, wa loa foi tau sanga i nei Samoa, o le rotavirus. Ia e mafua mai le tūmama lau tele ma le tūlanga le fuluina o lima taimi pea, i pea te amai i le whale ui bo whale le tāuan, ma whepisiai solo i tamaiti. So e ave lawe wha mua o le whaata ua le whaasusuina o pepe la titina. Ina ia mauti noa, ia te lese puipuinga mai whamai nei. Mbena, a whai ise lango po se saur tama. Wai ia mua moni ana tina te whaasusuina tamatiti. A la le saur mo mia le tama ni tā upule. Tamaro tamatiti pepere nei. Ia mara tamaro tama, ma matua le ngari ana pepere. O ani la tu sao le si silan tangalong. E mo mia lango i le whangoe mole.
Ele po male inisio vaenga mawhai ona tato lango ina ile tina. E tau le whai atu fo i po o ani vaenga e mawhai ona e lango ina ile tina ina ia le ia motinoa ia atoa le ono masina o wha susu pe e le tina lona pepe ina o swa susu ma wha au te mi le ono masina ngai lunga. A matawhanga ma wha au pe le swa susu tina e wha susu ile pepe. Ona o tele o susu enga le whapea. O lai lofo i nisi o tina mafu anga ile mawhai ona suasua ile swa susu se itu lou. O le siva enga mua, o le afia le mawhauwhau tina. O e pe afia lo le mawhauwhau, afia lo le nisi o vaenga titono tino. I mawhai ona fausia ile swa susu ma solonga le lei ile swa susu tina. E wai pe o nisi o vaenga e whaata ua ile tina. O ta o le tuwha Britannia, maternal health, maternal nutrition. E ta ua te le tau mawhau tina i le lei. E ta ua te le malo lo le lei o le tina. Ia male mawhauwhau foi. Ia ta mawhai ngā lue whata sila inga ia awane i eise me whaalawelawe ila na mawhauwhau. Wa e awhia lo le mawhauwhau. A awhia lo la ngona le tina. Ma awhia i lo le sua le le sua susu. Ana whawhela le tulang foi le tina. Ua e ele si tina. O lai wha langolango uma le ainga. Whai uma la tuwhi au la wha pele. Ale mele lai tupu. E ana te le fia wha sasole tomu titi. A pe o fia ia i le tulang foi le lo amai o la pasusu. O lai le whautuanga o lai tala di mele. O nisi o poka nami o lo whapea na whaatautaia i whale mai i tu malo, whapea tatu whan mai. I le teimi le au le i whanau le tina. E toi whamatala ma toi manatu ai le au ngā te le suasusu tina. Ina ia o e le tūlanga le au o la pepe. Ia loa wa iaila na manatu, po loa iaila na choice po lana whai unga, whai. O le a ia whaasusuina le pepe. Ia a whai fo i o nisi o le a inga le e loa le tā ua te o le suasusu tina mo le pepe. Ia tama whai fo i e whaatala noa le tina. E o le fosia, ia whatala noa i au wala e au ngā te le aile le swasusu mo ia. A wai e eifo i au ngā mo le tina lava ia. E le na o le pepe mau ai le au ngā po oni vaenga benefiti ai. Mo le tina o whatoa umana whanau e mawhai ona vave ai ona fo ia le tūlanga o le toala whanau o le tina. I le mea na iai. O nisi fo i tina tala vau i whapea. Ia mana e toi maui e manawa. Toi te o ele whika. Ia o nisi fo i vaenga e mau ele e isi tūlanga o nisi tina e whanau mai. E mau ele langona o le whanoa noa. E ta o le postnatal depression. E peila le tama whailava o le tina e tu le pepe a te ia. Mau ele maa whana mawhitanga. E fisoso ani fo i ana ia i le tūlanga lea. I awane i whanoa noa ai ma toi fo iala na mawhawhau si tūlanga o le tūlanga na mawhawhau le lei. So i ei lava nisi o vaenga e tā ua mo le pepe, e tā ua fo i mo le tina le whaasusu o le pepe i a te ia. O lea, se mwhai e mai whaamutana, le tā ua o le mea, le tau se sia peo le vai tau sanga o le matua o le tamatiti. E whaatea le lei mai ma le susu o le tina. Ia maamatai ona wha masani ona whanga mariel, tamatiti pepe isi, mea aila ia pe le sua o resi, le sua aniu, ia o sai mingi le pe ona vai atu o whangaisi. E iei lava whautuanga matanga luenga, a soifu maloloina, whaapea le nisi o matanga luenga soifu maloloina la langi, i le tūlanga o le taiala whangaina o pepe ma whana witi. Ia o le taiala mua, e whautua ina, ia atoa lele ono masina, whatua whawhanga pepe, i me ai palu, e to anga lava le tina, e whaasusu na o le suasusu tina. O nisi o vaenga e mafua i le tūlanga lea. Ona i ele manatu e whapea, e le i ato atoa lei ona whausia ina, pe tāpena ina le puta o le pepe. Mai le ono masina, a mata whawhanga loa pepe i mea aitala whea ngai. O mea aitala whea ngai e whalau aina, i ano ngasi o manu. I o tato mea ai mau o tato la whanua e pe o mea ano. Ia, o nisi vaenga e tāpena ina i mea ai ale pepe. Ma whaawau pe ona whaasusu mo le se ia o le luatau sanga pe siri atu. Ala sa mātau ie, oru luma, oru tua, kumau,
tātou whakāua me le e tina e whakasusu tamatiti i lona lava suasus. I tausanga o mawai, pe o tausanga ia ta siva iwa lima, a ngā i runga le lua afe, ia o le au whai pasene o ta meiti sa whaapea ona whaasusu i nā o le suasusu tina, e 5%. Ia e o mai lo le susu enga le ofisa le a whainu mera, na whaatautai a luafe sufa. Na anu ai lunga i le fitu supasene o au sia le ono masina na o le suasusu tina. Ai toe whai lo le si susu enga le luafe ma le sulu iwa. Mo toe pa o i lalo ia sa mo i le 5 sutasi. Asia. Ia e tele lama ni mafua anga o le e mafua ai. Peila le. Peila le lango ino tina. Ai pe toe po i lava i tutonu lava le loto i fale. Le lango ino tina. Ia a o nisi lava o tina o le lango ina i le tūlanga lea wa o e whainga luenga. Lango ina tina whainga luenga. Tu o wawere tu ua pepe ai ale whainga luenga sua mere tupe. O wai pe o le matanga luenga na malo. E tolu maa sina ma whaiona nofo i le tina. E maua lavana na pei a. Ai mo nisi o pisi nisi tuma oti. E na o le valu vai aso. A o le ono vai aso e titongi. A le si lua i le titongi ina. Ia e aluala le tina e whainga luenga e tu le tama i whale. Ia e tama whai lava la e mautino e tu e whaasusu te i longa nuinga e te leo tina e susu lua. Ma le au sia i lola ia le tūlanga le ono masina o lo whapeona whaasusu ai na o whaasusu tina. E se sota inga whaasusu kome kiki anga i mele mna ta o so le whanau. E pe na ele pese le masaina pese le sunga ia ele tise a. O lo wai loa la iei vitamini ma minerali. Ai o lo iei foi nisi o vaenga i fausia ai le lei on mafau e inga o whapitoa. O lo iei foi le vaenga le ta o le soa susu mua. O le pe lanu sama malosi. Le teimi fatua whanau ai le pepe. Ia o le sua o le soa susu tina e lanu sama. O i totonu la le lanu sama le na. O lo tele ai nisi o vaenga e ta o sela ola, live cells. E pe soso ani o lo o yaini e pei lava o vaitui. Ai o vaitui o fausia ina lava le tino le tangata. Peni fita tangata. E pui ia ai ia le tina. Mai le sua susu sama le na o lo tele ai ni vaenga e ta o antibodies. Pe antibiotic le ta te inuai. Ia, e na te e fe pasia i mai le tina a nga i le pepe. O le pui inga la na e mawhai ona te e malosia i le pepe. Ma malosia i lona tino. Te e mai wha mai pipisi ese ia. A maua se APC se wha mai pipisi. E wawe ona toi malosi. E pei o le apa susu. Ia, ele o yeini sela ola. O dead cells la iai ona loa toi mantua veo le povi la umana toi tape, umama toi whawewela lei awane yeini siyama mai le povi. Ia, matulanga whapena. Ia, e maua lava la vaenga ese peo vitamini, minerali, totono apa susu. Ai e ele ese senga. Ele mimiti ele tino le pepe vitamini le ele bioavailable. Ia malesi fo i vaenga le ile temi le ta pena ile pangu susu le pepe. Pe a fai o le susu apa susu. E te le lava le avanoa e mawhai ona a afia ile fangu, ile fulu mama ina. Ia, o le vai vela po o puna le lei tu e whamalu, ia, whai le pauta mawai ana pena, o nisi fo i vaenga o lo whapea ona wa ai atu iai. E tu uai ale whangususu e mosu tina wai le whapea le se leni le helu. Tu uai pe lunga lau mo se si valu i tula, ia, whai ma whaasusu e le pepe. E mantua fo ia, umi na tu umea ai. E ma whai ona whaaputu ai ale si ama ma whaatele ina ai. Ina mata susu ma fong susu. Mata susu la lea, au le tina, e mai sa o le tina whaasusu. Tanto ai foi lá e isi tina pau ar ko rai afu. Susu e runga lo fu fa susu kom ki e sa fa ina le me. Ia se vanga nao o tele ni fe au fai o pala se te. E tau fo tina, ia. E sa ona tu mama. Mama. E isi vaenga e patu nunga le vaenga le susu tina. E ta o Montgomery Glands, finga tā te lengo. A le vaenga la na te e pe se sanitizer, na te fulua le
Ma moti no e whaasusu atu ale pepe, ia o lai ei le vaenga na e na te pui puia ma make sure. Olo i ai ma lava vaenga ese mo mia le pepe a. Mo sa mo a sui le tau, e sui foi le afa inga le vai. E loa foi le tino le tina, o lai mo mia le pepe le vai. E a mata wai a whaasusu le pepe. E ese le suasusu e sa mua mua. E ta o le 4 milk. A le hind milk le sivaenga a umilo na susu le pepe ia ua suia ua tele le ngau. A le amatanga ia le fatua atu le pepe i lona tina. E saula le sua susu lea e tele i le afa inga le vai. E mua na tele le vai ia alua sui i le hind milk. E tele atu le ngau lea e faatupu ele ma ona le pepe ia ona i fia ai te mi uma faasusu i te mi uma. Ia le vaso le leo whanga solo ia nisi o programe ua le pēo na whai atu. Ua whamoe moenga ua loo whanga solo le tui pui pui COVID ia le fo ua anga i mai le whamai leo whana witi fo i le rotavirus na se whanga solo o le programe. Ia le nei vai aso o le a iaini ia o onga i whani mai tu malo i te mila e o atu ai atu wa atu ai tina e whai tui o pepe tui pui pui masani. Ia e toi whamatala ina ai ma toi whatlau i loa ai le tā ua le whaasusuina o pepe la tutina. Ia o nisi fo ia o onga o mō tau si soifua ma fo mai. O le ato e matai tu ina ai tonga fiti o whana witi. Ai me se lava whana witi ia wa ato ole ono masina ngai lunga. Ai le tala whea ngai me ai po mau le tino pa e. Ia e toi whaila nisi o onga na e toi matai tu ina i tu langa tonga fiti o aloma whanau. O lo iai whai nisi o kalame i lunga le tato upenga ta whailangi e pe o le Facebook, i le kalame i lunga Facebook page. E ma whai ona po e mei se tina, po se tama, se whamatalanga o se tūlanga wausia e ana ia i le tūlanga whaasusuina pepe, po success stories. Me tasi minute anga i lunga, i maua fo ina i whai longa o tangata ia. Ia ma le vaenga muli o lau papa whamatalanga. I whai fo ini whaalau i loa i te tonu o matanga luenga ese e le tau wanga lea. I ma whai onga iai mo notice board displays. So se matanga luenga so i fo matanga luenga ale maa lo. Ia whaapea fo inisi pisi nisi tu maoti e fia whaini lato whaalau i loa i le tau ua whaasusuina o pepe. Ia e ma whai fo ana tau wā mai ma post mai lunga i le tato Facebook page. E mo le maula lea nisi o tina. Nisi o tina alo whea ngai ma le whaasusuina pepe i sua susu. Ui o la lawa whea ngai la tau mga ruanga. Ai leo tau fia ai la abanoa. E mwhai lawa na whaau ina pea. Whaasusuina ma le whangaina o nai pepe. E ala ilo lātu sua susu. I'm a breastfeeding working mother, and I'm fortunate and grateful to my principal and staff for their support. E mwhaina mai pepe whaasusu tonu le officer. E ngalue ma ele se popole foilia po o mai le fale since we've had that 3 months maternity leave. Ia so fa wa mai le fa wa foile whaasusuina o pepe. E ia wa ia as a dietitian, we counsel and encourage mothers e whaasusu pepe mai le whaasuawhanau mai ngai leongo masinga o no masina anga le lua tausanga whaawa pe whaasusuina o pepe. Ona e tele lava lea o ngā le suasusu tina mo ele ngata mo pepe pa pena fo ia ita o le tina. Ia o le taimi nei o le whainga luenga ma whaasusu ele se popole se taimi prepare ile whangsusu ele ngata ina maua uma essential nutrients mo pepe e te le fo ilea o ngā e pui pui mai whamai pe ona ia le rotavirus le a fia le tele o whanau le walu lunga i cases tono Samoa ia le tire le avanua e pui pui ai pepe mai whamai ese a masi fo ia le manawa tata o whamai e vave ona mawai ia le a fia le ola ma le soifo malolo ina le whanau iti. O le si o le si vaenga fofoina folia mo tina e sosoani le suasusu po le whaasusuina o pepe. O le si foilia vaenga o ainga fofoina. Ia ale ngata ilea e maintain ai pia lota whaitino. Ia mawai pia lota o la malolo ina o na o lela vai ele bond ma le poliso ta inga ma pepe.
Ma e soifua maloloina lo te mawhauwhau ele se popole. Protect breastfeeding, a shared responsibility. O lo ingoa o vai mai la sa lele o au se fo mai o lo whengaruenga i le matanga ruenga le soifua maloloina. Ia e o me taimi nei e uia no o whaingaruenga. Ia o te tama whaia e maua se avana o te oso mai e whaasusuasi o tama. A wai tāu e le mele o le whaasusu o le pepe le tina. Anga e le ngata e malo se e foi pepe. Ai tele o wala mwhainga pui e pepe mai nisi siama matu ia mwhainga a whainai pepe. Taimi nei. Tāua i le whaasusu o lo pepe ia oi. Po pe tāua fo ele whatatau o le mele o le whaasusu o lo tama. A wai tele o wala mwhenga pui ele ngata pui lau tama ele ngata e iai minerale tāua o nai te avatu lo pepe. Ai iai fo ia nisi vaenga tāua taipe a whapetania o mo antibodies. Ia, tātou wai e loa mo meo antibodies o se vaenga lo tino e mwhainga tau i engai siyama e mwhaina pasi atu i lau tama i le swa susu. E tāua fo i le tō ana e wha susu pepe le swa susu, wai le ngata tai pensanga o tu mumua, iai minerale tāua e au ngā mō pepe. Ai malo se fo i le tino lau tama, e whai titi e fo i le telo o nisi wha mai e mwhaina whaina ai, a tai pio le wha mai pisilo e taimine o rotavirus, a tai pensanga o tu mumua. Rotavirus e pipisi mai i le leo fulunga o lima, e au ngala le whasusolo pepe ia oe. Wai e whai titi e lava no e mwhainga sao se siama wai e tele o tano tele lo susu o le susu e solo lea lo susu fatua whasusu e lau walo ia e whai titi e fo ele pipisi mai le rotavirus i le ngātu langa. So o te loanga o tele o tātou e tau matamuli e whaasusu ia tātou alo i luma le nofuanga tō tele. Ia o le tuaina mawhauwhau penga tam whai ese o le mele tam whai whamalasi au tato au whai lele ma tato tinai whaasusu pe lau walo e lese mela a tato mana ia fua pe wangi si tala tangata o lafo tia oe e au te mana ia fua e ta ua e lau tam whai e whaasusu pe lau pepe lau swasusu ku sa pe o ngai ave pepe whaasusu le loku pe ngai koke o i se a fo i whaopoponga a lau kele o tau ainga tam whai pe whaasusu pepe i lau swasusu wai te leo penfiti tau e mwhaina maua mai ai ia saunga le mu le whaasusu ina o pepe o le matafa i oi ngā tangata uma. O le nā o mai mo mai le tātou tinuu. I le tātou proklame sa moa maloloina. Pe lava o na whaero atu o le vai aso nei o le vai aso tāua. O le whaataua ina o le whaasusuina o whanau pepe le sua susu o le tina. O le tātou foi lango e mo mia pe o le whaataua ina. Tātou te ave o mai le lango mo tina. Ma lo bumo. Le tala listoina. E le aima se malu e abe se pe to e se o tātou tamā. I o tātou malu whale atunu pe a whape o tātou oni matai. Pe a alue vauluka ngā mea. Ai whanofo tina e ai tamiti. Ai manu te leina whea mga luenga o whea ngai mare atunu. Manuia foi le vai aso. O le whaasusuina o whanau pepe sua suso tina.